Right. Namhla ngifuna ukukhuluma labo baba sibonisana ukuthi umbona kanjani mawuhlezi lo mama wasendlini or yi-girlfriend alihlali lonke liyavakatshelana ukuthi awudli wedwa or ukhona omunye osemenza umkhuba wena ungazi kodwa wena awuboni. Alright, number 1 umbona ngokuthi unama changes abanye vele akakhoni lokufihla uhla kubonise nje ukuthi akasena nasikhathi sakho. Number 1 isikhathi nje uyatshintsha nje kumbe belijala ukuthi laphana mali sendlini lilonke liyadlala lithole lihlezi laphana liyabamba bambana liyenzani li free kodwa ma esethole omunye uyatshintsha ma usumbamba hayi mina ngikhathele yazi uhlatshintsha abe lolaka ahlazwakale ukuthi yena ukhathele. Number 2 mase lisenza umkhuba usengumuntu lwana osele change futhi laphana ngesikhathi somkhuba akasayenzi the way wena obomjwayele eyenza ngakhona wena nti ngowazi ukuthi obeyenza kanjani kunama changes awayenzayo khona laphana kumele wanaka ukuthi phela lo muntu lo makade ejala ukuthi mase senza umkhuba uyenza kanje or uyangibamba or uyangithini umbona nje esengumuntu lwana vele osengasafuniyo vele khona osesenza esesenzela ukuthi usesenzela wena ifavor akasayenzi ukuthi uthando seselalo kuwe cha akasenalo uthando ube kwazi ukuthi awusadli wedwa ukhona osokuchaya amanzi kuye mali qeda ukwenza umkhuba laphana kumbe ubejwala ukuthi akusuli kumbe kanjani umbone vele engasakusuli engasakubambi sengolala ebhekele sometimes umthole siba busy ngefoni yakhe wena akasakunika isikhathi sakho akasakunaki ube kwazi ukuthi ukhona odla naye awusadli wedwa.